رادیویا هندکلی رندک. هیلالی دایش طعمه چای. رادیو گدارین رادیو جارنها نحمو جاری رادیو سر بخویا هندکلی رندک. روش باش مرحبا السلام علیکم. چه حال حالین ایریه کالی سرکنداله انجی خوش حاله هوی دارم خوش حال به جارکم نبهورانه هول مالن امرورانه امرنشتنه هم سر بیانه شولو چیانه میدانانه غریبستانی تواهی جهانی کردن گودین میدانی او گداری آمده کن. مگو چه حاله نیریه کالی سرکنداله آنش خوش حاله اگه حال نیریه کالی سرکندال با گخن از ایرو بحث مشارکه بکم کو اوی حاله و خوش بکه انرژی منیزیوم تشتی بخیر و بیره دیسا گوتن دیسا هاد جمرا بویا دکتور و بسپور و چاوسور نه هنک تشت از دخینم وی آلی پرس و ازمون و تجربه خوی شخصی تایبتی من دیده ازش ورا بار وکم اگه باش بو شبکه کلی خنه اگه باشی نبو مگو مشارع ایرو بحثی چرس یا چد بیجن دندک و مندک مشکلات تشکیلات چرزیات او تشتی دندک و مندک هم دبیجن نه بیجوانه کد بیجن بمبا منیزیومه یعنی هنقدر منیزیوم تیدا هایا کو یک جار زوره. منیزوم چیه؟ منیزوم جبو چی باشه؟ یعنی لاشی بهتون بیجه منیزوم پتاسیم کلسیم. منیزوم انرژی یعنی تین پروتئین دیده های او بو مکمبونا بو بهزبونا هستین لاشی مرو رولکی برچاو های هر وسا بو هفکیشا بالانسا لیدانا دل تک 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 ناکه تک 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 یعنی بو هفکیشا بالانسا لیدانا دل بو تانسیانا خونه مشا خونه افشار خوند شکریا کد خونه دا هیا او هر وسا بو کاری اعصاب سنر هنه یا او هر وسا محصول که بدن منیزیوم رولکی برچاو دیار هیا گلو منیزیوم دبیجن گوره که پیوی روشانه 420 میلی گرم منیزیوم لازمه کو اوجی دوان رین سرشتی نره حب مبو تند پند فلانو بلانو تشتی نساغلم و روحنه دونه کفنه وانا نه فرمولا اصلی اوجی چنه مگوها نحب دندکو مندکن هندک نایوان عجیب غریب بکردی جی هینا بلاتین جی هنان بزمانی دی جی هانا آئی که شاهدانا ملی نیرت لاتین کنابیس یا کنب جیراد بیجن اوی راست بچوکا لیت جپروتئین و اسیدین رون اوی وکو مثلا اومگا سی پر تیدا هنه او ویتامینین گروپین بیجی تیدا هنه فسفور پوتاسیوم او پر باشا او زیده منیزیوم تیدا هیا شاهدانه یا کنابیس یا کنف جیراد بیشن آدویه دنکین کندر ام در دور ارمیالی جیراد بیشن قندک یا کندر دنکین کندری جی بخیر و بیری و پرن ویجی تجی پروتئین و دهن ساغلم و هر وسا جبو باش کرنا کلسترول باش و دحفدونا کلسترول خراب پر بنرخو بها و تأثیر آوی پرو پروتئین جی تینا هیا وقتی مرود خو مرو حسناکه یعنی برچینا باها وکو گوتب کرتو کرمانجی آسی دندکین چیا مپرسکر اویان بیانگو و جبیجنه دندکین چیا رش سپینه هورن جگیایی که بناوی سالویا سپانیکا
تێگرتن ژمال باتە پونگ و نعنایە یا ئەمریکایە ناوەندی لەوێ چێ باش vê hatiye hestê xwe ew jî bû tansiyona xûnê bû hevkêşiya kolesterolê بۆ حەزمێ و بۆ کیلۆکێشە و هەروەسا دیابێتا شەکرێ و پەرچفتن و ئلتهابا ژی بێژن باشە ئاچارێ کونجینە کونجیە ئەندەکەستە نانداترین سەجێ دیکە داترێن ئەو ژی خێر بێرێ پڕ باشە مەنیەزیۆم تێدا ڤیتامین هەروەسا ئەنتی ئاکسیدان و مگۆ دیسا بۆ دژی ئلتهاب و ئەوانە پڕ باشە یە هەرێ گرنگ و تێدا مەنیەزیۆم هەیە مگۆ مەنیەزیۆمژی بۆ چ باشە ئاچارێ بادام یا بەهیڤ تەژی مادێت خارەکێ یê bi xêr û bêrin مەنیەزیۆم تێدا یا هەروەسا ئارێ vê jî ئارێ بەهیڤێژ هەیە بادامê vextê dihêrin ya wekû helatê ئارvan ya ئارde vê jî 100 grama da 251 میلیگرم مەنیەزیۆم تێدایە ئادیکە پستە یا فستقە ku ew jî dîsa tejî têda مەنیەزیۆمە بشەرتەکێ gelekê sûr û mûr û ewane nebin ha yê xwezayî ha adin فندق jî هەروەسا tijî têda rûnê saxlemê ku dîvêk têgirtin neku ciyek dî giyakê bigire bihelîne bibêhnîne nizam biqerisîne carê dîgerim kene hema dîrêk têda ew jî kolesterola xirab giçên yûrê û tejî têda madda fîbr û proteîne ew jî her wekû بادام یا فستقا وقتی که مرو دقو مرو حسب تیربونید که او برسی نابا هشته اری هشته جی خوشکو برا و حوالو گری خورا بیشم چیا او جی گوز جی خو هما دشبه میجی جی گوز یا کاکلی گوزی دشبه میجی بیجم بو میجی ضعف باش ها و هر وسط تجدید دا مادین خوارنی و آنتی اکسیدان و هر وسط اسیدین دهنین اومگا سی یا مگو بو میجی باش ها از شاشتم او دماسیان آجی ها اوانه او بو و آنهی دنکین گلا بروژه یا گلا بربروژه ئەوانە ژی دیسا پەرخێر و بێر تێدا هەنا مادێن ئانتی ئاکسیدان ڤیتامین و هەروەسا تژی تێدا سلێنیۆم و ڤیتامینە ئە یا ئی یا ئینتەرناشنال یا ناونەتەوەی ناو لەسەر هەیە بەلێ ئەوە بوون نەح چەرەزیا دندکی مندکین کو تێنە خارن مادێ بەهێستی دانە بتایبەت مەنیەزیۆم ژی مگوت بۆ وەکو خێر و بێرێوێ یەکجار زۆرن وەکو مەسەلەن تژی تێدا ئەنەرژی و هێز پروتۆین بۆ هەستیە باشە بۆ هەفکێشا لێدانا دل یعنی نۆرمال دکە هەروەسا تانسیۆنا خونێ مەشا خونێ دیسا وێژی باڵانس دکە بۆ شەکرا خونێ دیسا باشە بۆ عەساب و سنرێن مەهندەجام توورەدن ئەوانە باشە و هەروەسا بۆ مۆسکلیا ماسوولکیا عەزوڵاتێت لەشێ بەدەنجی پڕ باشە مەنیەزیۆم دوان نەح دندک و چەرەزادایە مژڤەرە گوتمەڤە هوناندیە شارە مارازی ژڤەرە بخورم کارێ چە حالە لێبەری هەر تشتی قۆمەکشی چایە پونگ و نعنایە بێ شەکەر پاشی ئەستێم وەگەر مژارە ما چەرەزە دندکێن ژێ دکن حەزە مژارە ما چەرەزە دندکێن ژێ دکن حەزە نەحەب ژیوان دندک مندک تژی مەنیەزیۆمە رندک مەنیەزیۆمێ چ فایدە تێت هەیە بۆ منوتە بەهێز دکە هەستیە زاف تێدا ئەنەرژیە تژی تێدا پروتۆئین باشە بۆ تانسیۆنا خون
لیدانا دل دک هفکیش دور دخج درد و ایش بو معسول کو سنرا قنجة خوه قلبرا او دندك من دك چرز دچدا هنا بيجم بلاز نحب هنا اونا جور بيجم دانا دانا یا یکی دنکا گندر یا قلاندی سر آگر من یزوم تجی تیدا هیا بخود روژه دا آدوی شاهدانه یا کنف جی نال سر هیا پوتاسیوم و اومگا سی ویتامین بی و جی گل پروتئین و فسفور تجینا پر دوراندور آسیدن کنچیا سپیرشانی سیا شمال باتان نعنای هورن فایدتی دای بو هضم و مشاخونه بو کش و قلوبونه بو کلسترول و شکره او درمان الهردره من یزوم تیدا پره هیزو تنگرم و گره آچاری دنکین کنجی تیدا خیر بیر قزنجی انتی یادش اکسیدانا فیبر کلسیوم تیدانا دش پرشفتن و التهابی کو حوجبه تو پیر رابی بقاسی کو محوجه ویداجی من یزیوم هیا آپینجی باداما بهیفتی گوتم با ما آری ویجی بخیر و بیر دندک عزاف بکیر من یزوم پاری پاری مفا حیات دکاری آششیجی فستقه بشکینه تقرقه من یزوم تید تجیه بخو تندرس بجیه فندق جیا هفتایا رون پاقش دیدایا کلسترول دین خواری پروتئین دوی جاری کاکلا گوزه یا حشتی پرتشتی دا گهشتی اسید دوهنا اومگا سی تیدا هیا بقاسی حوجتیا روژانه دما دخوی بی بهانه تو انتی اکسیدانی دگوزه دا درد کوا میدانی دندکا نهی کی جانه یا گلا بربرو جانا دندکا نهی کی جانه یا گلا بربرو جانا ویا باش تجی ویتامین تیدا هنه بب امین توی ماده پیز و پیز بخارنه بخریز او بو نه چرز دندک مجورا قال کر هندک بو تندرستی آلشی چه دکن ساخلمی و خوشی بلی رادیو گودن رادیو جار نه همون جاری رادیو اثر بخوی هندک لیرندک بو خوشحالی بو تندرستی بو لشساقی مگو بدن ما احتیاج پیدوی به منیزیوم ها منیزیوم جی مگو دوان نه حب دندک مندک چرز آجیل دا دیدیتن مالا و آوا قوه گداریا مکر رادیو یا هندک لی رندک